Nakon velikog interesovanja i brojnih prodajnih bazara koji su održani tokom prethodnih godina, ovogodišnji Art Kvart biće održan na otvorenom na platovu kod Rudarske česme. Svi zainteresovani za učešće mogu aplicirati sa radovima nakit, rajfovi, šeširi, garderoba, slike, cveće, lampe i ostalim pratećim aksesuarima do 10. aprila 2017. Samih kreativaca ja bih pozvala da se do 10. aprila jave, budući da očekujemo veliki broj prijava, jer ovoga puta prolećni Art Kvart realizujemo na platovu ispred Rudarske česme, jedna prometna onako tačka gde očekujemo veliki broj posetilaca. Tako da bi bilo jako dobro da se kreativci jave što pre. Moguće, ukoliko bude veliki broj prijava, da ćemo morati da pravimo i selekciju ovoga puta, što naravno i jedini iz razloga naše tehničke prirode u pitanju, dakle, pitanje broja mobilijara koje mi posjedujemo i koji ćemo moći da ustupimo izlagačima. Uvek je najveći broj izlagača koji se bave izradom nakita, koji jeste onako i najatraktivniji na neki prvi pogled, možda i najzanimljiviji za žene, ali tu su i izlagači koji se rade i čuvenom dekupaž tehnikom koja je vrlo popularna među našim građanima, različiti dekorativni predmeti, tu su ljudi koji se bave malo i modom, odnosno koji kreiraju garderobu, tašne, novčanike, zatim tu su neki mladi ljudi koji se bave kreiranjem muških mašni, leptir mašni, onda veliki broj kreativaca koji rade, prave prirodne, nekako su okrenuti ka prirodi, bave se izradom prirodnih sapuna na prirodnoj bazi. Potrebno je poslati osnovne podatke, ime, prezime, adresu, e-mail, kontakt, telefon i 3 fotografije radova. Organizatori ove godine obezbeđuju stolove, stolice, medijsku podršku, naknadne prijave koje stignu posle 10. aprila neće se uzimati u razmatranje, ističu iz Centra za kulturu. Prijave su ovog puta na mail adresu artkvartlazarevac@gmail.com i prijava, odnosno aplikacija, trebalo bi da sadrži osnovne podatke o samom izlagaču, dakle njegovi lični podaci i kontakt telefon i 3 onako reprezentativne fotografije radova koje planira da izloži tog dana. Inače, Art Kvart je zakazan za 28. april na platovu ispred Rudarske česme od 10 do 20 časova. Novitet ove godine je kreativna radionica Artić Kvartić namenjena mališanima iz predškolske ustanove Rakila Kotarov Vuka, koji će tokom 4 radionice osmisliti i kreirati svoje unikatne dekorativne predmete koje će nakon završetka radionica prezentovati na prodajnom bazaru umetnina i rukotvorina Art Kvart.